بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نكيتسا هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاخول درس زسان جنازة خلقك به زكاناني روگل شرط ازول بیتونه باق آلدشونتون نخیتسا تسویسب درسی دا تسانا جنازه خلقاکیل انقیابگو رکنو یلدسان انقیابیلب رکنو بگین ابون سلام قیی توگی دل فریدویل کاکازول عدینان انقابیلب الله اکبر ابون خدوسان سلام قیی بگین ابون هدینگو نخیتسا تسانا سنتا بگین ابون ابن قبيل الله أكبر أبو خدوسان ساليزي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله أبو رب هب دعاء ساليزي سنة بوغين أبون هدينغو نخيتا تسانا جنازة خلقاك بالاغو إمام استا نخوي خيروچي إمام استا عذروغي هج اوغون تو الله اکبر الدایخون نخه کننانی کیابیلب الله اکبر الده امام کیوهینعان هسول کاک بات اولخولین ابون هدینگو نخیتا تسانا قات اوناچ اراوچی اسول امامس جنازه خلقاک بالاگو توگیدب الله اکبر ابونانی او قات اوناچ اراوچی اس الحمد اوبانگو تسالوماق خینالدت سبه یگی الحمد خل صبوت تسالوماق خینالدت سبه قو امام استا نخوی خینین ابون قو کاتوناچ اراچی جنسا الحم بوگه باق الدگی تون الله اکبر ابی اخیوخ نخوی خینین ابون صلو بوک عرب الحمگی دوستاستات اسا کولین ابون امام سلام قون خدوسان قو کاتوناچ اراچی اس جندت ادخوت ارال جنازه خلقا کخول الله اکبر نخگی رعیز یاریلین ابون ادنگو نخیتت سانا سوی هولین ابون خراچی یستت اد جنازه خلقاک بالاگو غسول خراچی اسول امین هیچ اونانی غس ویندرگو باق آلدا ویخیزا وراچی انجی امینگی غس ویخیزا وراچی گی هیچ اونانی چنگی خراچی اسول انسول امین هولین ابون چنگی هوگیوات هیچ اونانی خراچی اسول واس سوی هولین ابون چنگی هو خراچی اسول واسات هیچ اونانی خراچیا سواس سواویلین ابون تنگی هوگی واتیچ اونانانی ابل امن صدقاو خراچیا سواس سواویلین ابون تنگی هوگی واتیچ اونانی امن صدقاو وات سواویلین ابون تنگی هوگی واتیچ اونانی ابل امن صدقاو وات سواس سواویلین ابون هواتیچ اونانانی امن صدقاو وات سواس سواویلین ابون تنگی امعال سوی هولین ابون هوگی واتیچ اونانی خود ارال این سرقا کن اگر خید سوی ابیلین ابون هوگی واتیچ اونانی جنسا ترخونوک ارال لاغ سوی هولین ابون هوگی واتیچ اونانی ابل سرقا کن اگر خید سوی ابیلین ابون هلگراتیچ اونانی روس سوی هولین ابون هلاسا خدوبگی زینودینیتسا قالبوگو جند الله گر حیاس وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات جنازة خلقاك باز كاناني هبهز كاناني هخي شرط خليلا خراچي استاد جنازة خلقاك بهز كان شرط خلا نقيدال خود أرال كاكاز شرط خلال عدين أجاقون صدق مثال خباسون عورت بخشي بوكا چخ چوری بوکا کاکی چوری بوکا قبلال ده خنوس بوکا هل شرط الگون صدق هلت اده چوگیدال شرط اروکونیلا شرط خلل جنازه خلقاک بالاگو تقدم طهره ای الميت بماء فتراب توتسبي سو شرط بوگین ابون قالبوگو زیندین ساجین الله گر حیاس تین جنازه خلقاک هستت اد باز کننانی خراچی استت اد غو چوری ای خراچی چوری سبه کموک اینه کلیلا خیده خنبوک خیمباتیچ اوگون رکل ده خنبوک هدینان تین هستت اد جنازه خلقاک باز کننانی غو چورونوک اینه کلیلا هبوگو شرط اتسبی سو ارگایل ده
فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصلى عليه على المعتمد. تنجين أبون قلبوغو زين الدين جند الله gur hayast otsabi shart do kharachi churunuk it sebekumuk ine kolebuk ina khiuluila gosat ad janaza khukak baze kanani do kharachi jiu kananani ela ay orthanani donkiniwe yagi rachtakhe orthanani tengi okhum hadusan o rachtakhe buka yagi donkinisa qatiwe waqkhibuka heb uzru khanani qochonani rachtakhe qatiwe yagi donkinisa qatiwe go kharachi waqkhizegi qochonani hedingo go churizegi qochonani uzru khanani heu kharachi astat ad janaza khukak balarin abun khalebugo zainuddin itsajinda Allah gur hayas muqay habul abrayal dariqon sochi donkiniwe yagi rachtakhe orthanani goasgo qatiwegi waqkhine qochonani khun khadusan go churizegi uzru khananani muqay habul abrayal dariqon hagauchiastat ad janaza khukak balarila shegorehi churi abu rabshart batun qotiya khi'ulu وألا يتقدم المصلي عليه أي الميت إن كان حاضرا ولو في قبر. هدينغو جنازة خوكاك به زكاني روغل شرط أزول كيابيل شرط بوغيلا جنازة دات أد كاكبالوچي وساسا سويكون قوتي أي خاروچي ساسا كاكبالوچي دوست أد سويكون قوتي بوغيلا دو خاروچي أسقو واتناني أي هبروسوش أسقو وغناني یاگی غو خوبالدا جانی وگونانی وقون وسط اد جنازه خوکاک بالگو وساسا سرکز بهولارو جنازه خوکاک بالارو گلچای خاروچی جنازه خوکاک بال چازاسات سووک انت ادبو گیلا جنازه خوکاک بهیز کننانی غو خاروچی خباک وگونانی وقون یاگی است وگونانی أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي. نكيت ستسان خراچي اسكو يجي خبر كون وگوناني وسط اد جنازه خوكاك بل چاي دو خراچي ست اد خراچي سست سره كون قطي بوگين ابون سره كز بهولارين ابون انجي دو خراچي ريك قدوگه خراچي واتناني ابروسويالدا ساريك قدوگه خراچي واتناني ابروسوياك وسط اد جنازه خوكاك بالاگو زارال هبولاريلا دو خراچي وكيناك كاك بل چازسا نخخون ديتسا بالي بوگوناني مثال خيبوسون اقل خراچي است اسان جنازه خوكاك هما خخ شرط اج او دیدت سوی غو خراچی وک این دیدسا نخخا مغالدا نخخا وگونانیگی بهولیلا اما اسک وگونانی یگی خوبالدا جانیگی وک اند اوسط اد جنازه خوکاک باله بوگونانی هما خخ شرط بوگو دو خراچی اساسات سوی کنقوتی ويسن جعل صفوفهن ثلاثة فأكثر. انجي جنازه خوکاک بالاگو هل جنازه خوكاك بالل چازل مخ حبيز سنة بوغيلا خبگو مخون خبگو مخ خبون جنازه خوكاك بازه سنة بوغيلا خاروچي است اد جگي تسيكون بازگي سنة بوغيلا خبگو مخ خلدست تسيكون هدنان مخ خبون بازه سنة بوغيلا جنازه خوكاك للخبر صحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي غفر له. شيء غب خبگو مخ يجي تسيكون مخ خبون خراچي است اد جنازه خوكاك بالگو هدنان حبيز سنة بوگبين أبوننني أورغسو صلى الله عليه وسلم سلقوچب حديث بك إن أخي علوين خالبوگو زين الدين اتساجين دا الله gur hayas أورغس صلى الله عليه وسلم أبو لبوغو شيو خارو بسلمان شيو گونيگي جندت اد خبگو مخ خبون جنازه خوكاك براو هسيه منال چوريزه هوري قراوگين أبو لبوغو أورغس صلى الله عليه وسلم الله سو خارو چي اصل منال چوروليلا جندت اد جنازه خوكاك براو خبگو مخ خيابون ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لوليين.
sunata beç'in abun khalebugo Zainudinetsa jinda Allah gur hayas chi khara mekhash ostat ad janazah ko kakbai nakhe bakhize sunata beç'ila ostat ad janazah ko kakbalel chai tsikine rukina khi'olo godinan nakhe bakhize sunata beç'ila amma o khara chi aso wali emen yagi qudiyo emen do wali wach'ina khi'olo sunata bugila غوب جنازه خو کک بایی نخه بخیزه غوس ای ولیس غوستت اد جنازه خو کک بازه بک اینخی علو واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخشى تغيره ينبغي انتظار 100 أو 40 رجي حضورهم قريبا دلیل زخون سو مسئله جدوت سچه بولل علم زبازول تویست اصبی شنیله حقونگو تو خراچی خیسیال ده حنقون هیچ آنانی ریقولین ابون نسکو یگیک ایقولگو چی غستت اد جنازه خو کک بایزه وچ این اخوق بالهون چیزه ریقولین ابون ای خراچی خیسیلین ابون حنقون هیچ آنانی هدینان بالهون چیزه ریقولین ابو لبوگو دلیل از دخون تو مسئله جدوت چیزه بولل علم زبازول تویست اصبی شنیله غودینان قیقولگو یگی نوسکو چی وچینالدا اگر شگردگو خول بوگونانی ادینان خول باترنانانی بالهون چیزه قولین ابون نوسکو یگی قیقولگو چی اسو للحديث وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه شيخ دينان رقول بن أبوناني نسكو يجي إقولغو چي جنازة خو كاكبازي وچنا خو خبالهون چيزي أورغسول صلى الله عليه وسلم أسول حديث بك إناك عليلا إمام مسلم إتسا جندرغو قوچا حديث أزولت إخ صحيح المسلم الدا جانب قام بوغين أبون قالبوغو زين الدين إتسا جند الله قر حياس أورغس صلى الله عليه وسلم أسأبو لوغو تونيگي بسورمان چيچ إلا جندت أد بسور بابازول جماعتك جنازة خو كك بلو جالگي هل بسور بابازول جماعت نسكو چياستگي راخونل هل كيناتسوگو هل خارا چياسته شفاعت أي كومكي الله ساسانت الله بابون الله هسيه شفاعت كومك هبون گورناني هل بسورمان چيو قناريل خارو أي جندت أد بسور بابازول نسكو چياس كك برال يدوتسا هسيه شفاعت كومكيت الله بابورال هسيه شفاعت هبون گورناني هل بسورمان چيو قنارين أبون مسلم اتسا بیچارب حدیث بک اینا خیالو خاروچی خیسی الدا حنقیچ اونی ریقارا بوگیلا نوسکو یگیک ایقولگو چی وچ اینالده خول بوگونانی اگر شگردگو هزوخ بالان چیزی الله نخه توفیقگی نخهتسا هدینان خبگو مخ خبون ایقولگو یگی نوسکو چی استخون جنازه خو کک بازی او خیسولو هیچ اونانی نیخ غودینان عدم از اخ بالهون چیال دخون نخیتسا هب در سنی بتلا والحمد لله رب العالمين